ibyo ukora urabizi ni ibyabo nyamara shinga mukaza muja muzo mudashobora kudefanda bazarendo niki dore ko uri umwe muri bo ndi patriote kabisa kandi kakazina ngakunda kubi urabona nokuraho iri ryashinga ngasigara mu nzarendo leta barigeze twika imihana imurenge cyangwa ni leta ega kunza muri square uriya butegetsi bwa president Kagame bagambiriye kutwica kuva kera ntabwo mbesha umugabo nkaje ko nako nobesha niki urara utabonye ukarara ubabaye imukanje reka tubahe ikaze hano muri studio za radio Turino nakaba na televiziyo kuko mu ndeba hano bisanzwe maze kumenyera Turino simbasaba gukanda kuri subscribe kuko already ndabizi ko niba wafunguka ikiganiro directement wahise ubikora ubundi content irikora nimubona ko ari ngombwa kuko ndabizi ko muri abantu baje hano muri studio rero murambona ndi kumwe n'umushitsi kuko nabasezeranyije nzabazanira abantu muzamwumva nabandi mutarumva nzabazanira ibiganiro bitandukanye kabandi kumwe n'umutumigwa ni umuntu mukuru araza kwivuga umushitsi nakiriye hano ndi muri Indiana ariko nabashije gusura umwe mumenyere ku ma platform ku ma YouTube ku ma space no ku bindi bitangaza makuru rero umushitsi urakaza bikoye muramwumva uyu ni Vure Kongole uko bye niko bye asante sana kubona sana karibu sana asante sana ndagira ngo watangira wibwira abantu wamazina uriwe hanyuma tugakomeza ya okay arakoze Gaston nitwa Shinga Alexis Patriote iwacu ni Murenge mu Minembwe kabisa Shinga arakoze akimara kuvuga iyo jozina urashobora kuba utari wamenya uwo ari we ariko ni Shinga wa wundi mwumva Shinga tuza kubaza ibibazo byinshi byihuse mu mwanya muto uranyemera ndabizi yuko uri eroka mu kuvuga ndabizi kuza kubisubiza rero twaba tugiye kuganira ku bibazo byinshi mu mwibazaho twebwe turi intumwa za rubanda tubariza rubanda ibyo nza kukubaza byose ndimumve ko ari person nka channel ya Turino ahubwo ndi intumwa ya rubanda afite amatsiko Shinga rero ndakwegereje hano muri studio zacu rakaza asante sana ndabasaba gukurikirana iki kiganiro kuko harimo byinshi biguteye amatsiko wagiye wumva kuri uyu mugabo Shinga ariko nkaba naravuze ati nzamwegera naje ubwanje nari mfite amatsiko yo kumubona ndetse no kumwumva kugira ngo tugire ibyo tumwibariza Shinga rero ndaga gutangire wibwira abantu wabibwiye amazi ariko urongera ubibwire Shinga ninde ukora iki kubera iki tukumva kenshi ku ma space kubera ko hosting ama space ndetse abantu bavuga ko ushobora kuba uri umwe mu bagambanyi b'ubwoko aho twumva ushigikira leta ya Kongo irimo kwica abatutsi n'abanyamurenge bari muri kiriya gihugu ariko wewe ukaba uri inyuma ya leta ya Kongo uyivugira nkaho uvuga nkaho uri umuvyeyi leta ari umuvyeyi wawe none ukirengagiza ko leta irimo kwica abantu abandi bataka ijoro n'amanywa ariko wewe ukayogeza uko tuzumva ku ma space atandukanye ubiterwa niki hanyuma bazi tubwire ngo urinde n'umara tubwire impamvu igutera gukora izo ngizo maze kukubwira baje nsi banzi naje n'abaturage bantumye ngo zo kwegere kubaza impamvu ugambanira ubwoko ego urakoze cyane Gaston se bavuze umucando ni Turino no kuvuga ngo Turino hano turi nabandi aho bari bazotegerera bariyo we warayise Gumino irakakubitwa n'inkuba sita ni mugoro yanture imana ibabarire oya naniganye umuntu wabivuze ko irakabaho ariko ihindutse ifite imitekerereze ivuguruye iragasanga abandi bazagutera mu buye okay urakoze cyane warumbaje ati kamana nsubize abadukurikiye yego nje kuri Gaston nanje nari turasanzwe turi inshuti ariko nafurahi sana kuongea na wewe thank you very important kandi araza kumbabarira ndagenda nkoresha Igiswahili
huko ushaka ikinyamurenge nje ndi umukarumani ndi umusobanuza uvuga igiswahili kuko hari abadukurikiye abanyarwanda abanyamurenge n'abarundi bavuga bumva oya ni terme z'igiswahili ngenda nkoresha gusa ariko muri mirwa urakoze cyane nari ati ndagushimiye kuza kusura tukabonana tukaba tugiye kuganira ikintu twizera ko ari abo cofasha cyane cyangwa se ari abo cokura mu rujijo obvious kabisa so urakoze cyane rero barumbajije sikibazo nari kubajije ngo shinga ni muntu ki amaze kutubwira izina ukora iki kubera kutwumva nari amagambo yo gusankaho ushigikiye leta iri kwica abantu ukavuga ko ari umuvyeyi we urinde kubera iki we uba muri biri abantu banenga cyane bavuga ko ushaka kuri umugambanyi w'ubwoko utubwire muri iryo jambo mbese wisoba utwibwire muri ubwo buryo urakoze cyane jewe ndumugabo umuntu usanzwe mu buzima ukora imirimo yanje ntunze bisanzwe nkaba n'umukristo umuntu usenga ndi n'umuramyi nabonye uzukora no kuri gitanga sibiza ko mpangenda mzina mvamo ariko twarabikoze igihe kirekire reka nsuhuze abantu twabanye murenge mu gihe cagihe cy'imikutano cagihe za senfizi zamutse ejo bundi twebwe twabanye mu gihe cya zawa kera unyaga ni kera ubu za senfizi zitangiye kuzamuka muri no myaka ya 2004 twakoze umusada wo gufasha abaturage kubacurangira amadisketi hari ka disketi mwe tutaraje mu kiganiro imwe nacuranze disketi zirenze 1000 ngo tubwire ngizina rya disketi mwe turanze reka mbabwire indirimbo benshi bazi izwi yavuzwe bazareba indirimbo yitwa ngo ubwami bw'Imana bwarateguwe nari kuririmba ngaho bavuririmba abazategera kino kiganiro barayizi sawa so nkora ibyo nibwo buzima bwanje n'ibintu bisanzwe ni nk'uko ubundi nkaganira ngakora ibiganiro ngasesengura ikishi nsesengura ibintu biriho usesengura ekonomi usesengura ubuvuzi usesengura imibanire societe usesengura nsesengura kuri za ntambara ziba mu gihugu cyacu mbese politiki ese buriya niyo politiki ndabi ni wewe ngo tubwira iyo uvuze ko untambara tuvuga intambara hatari mu politiki umuntu muri sengo zose ntabwo ari umunyepolitiki kugira ngo bitwe umunyepolitiki nuko we warize science politiki wenda hari n'abanyapolitiki b'umwuga cyangwa ine akaba afite knowledge kuri politiki akayanaliza kuziga nabyo ni byiza bigutuma uba professional jewe wisesengura kandi jewe nisesengura nkanje nk'umukongomani kubera kuyizi cyane cyangwa kubera wisobanukiwe niko mbihabwa gusa biraza se biraza kubera urabona ibibazo dufite hara mu gihugu cyacu hari abayibona bagaceceka hari n'abandi bayibona ntibibakundire guceceka bakabisesenguraho bitewe ugasanga wenda ku rugero turahuye turaganiriye noneho wumva ibitekerezo mfite ukumva bihuye n'ibyawe kandi igihugu twembi ni icyacu gakondo y'iwacu murenge twese ntawuyirusha uwundi so biriya rero niho haviramo gusesengura ibintu rero noneho hakazamo imyumvire itandukanye nibyo ndakubwiye nkunze gukora abantu bakunze kuntegera ndi gusesengura uko mzumva ndeba ukuntu uko mzumva ugasangaga usanze bamwe ndi muzumva kimwe mufite abandi muzumva kimwe ni muri abo bantu none wenda ntakugoye ni ukubera ko wewe usesengura cyangwa iyo uganira ku maspace no ku bindi bitangazamakuru umuntu ahita yumva uruhande urimo rusa nkaho rugobogamiye kuza abandi banenga ndavuga nakikubajije ko ubwicanyi bukorerwa abatutsi n'abanyamurenge muri rusange muri Kongo urabona hari intambara yabibasiye ariko ugasanga nkaho uri inyuma y'iyo ntambara ndetse umuntu atanashidikanya ko ushobora kuba uri nk'umwe muri ba mayimayi cyangwa se kandi wenyine warivuze ngo umuzarendo kandi tuzi ko abazarendo ari ba mayimayi aho iryo zina ntirifite n'isano n'ibyo uvuga ibyo tukumvaho ntaho bihuriye kandi aho umuzarendo ahuriye na mayimayi biriya reka mbigusobanura nabasubiye kuba defanda simba defanda jewe ntabwo na defanda mayimayi ishinga atandukaniye he na mayimayi jewe ndi umuzarendo none utandukaniye he na mayimayi sinza nica abantu
ushobora kutabicisha imbunda ariko ukabicisha amagambo oya ntabwo agenda yishwe n'amagambo niyo akomeretsa kurusha imbunda ko ntarapfa bandutse buke uko wapfuye uhagaze ubizi singututse ariko ku bantu bamwe ushobora kuba warapfuye gufata utabwara kujya mu kaburi aho none utandukaniye na mayimayi tubwire nta naho mpuriye nayo uri muzarendo amagambo abantu bakumvana ushigikira leta iri kwica abantu none aho ngaho waba utangiye jewe sinemera ko leta yica abantu sinshaka kubyemera irabakiza cyane irabubakira kububakira ushaka kuvuga n'ute irabatuza ikabaha umutekano aho bari si leta ihari reka nkubaze niba leta ibaha umutekano kubera ko umuntu adashobora kuva mu minembwe ngo yike mu rusenda n'ejo bundi anyuze mu n'ejo bundi mfite umuntu uri baraka wavuye mu bembe uwo ni mayimayi oya ni umunyamurenge wese umuntu utizira ko ndumva kuko n'abantu bazakurikira hano iki kiganiro sinzi ko hari umuntu wari wava ibuvira akagenda uriya mushasha wose akazamuka mu bibogobogo akazamuka akagera mu minembwe bazabagenda n'ejo bundi bagiye kuri desertation abana bavuye mu bibogobogo baragenda bakora ikizame ngo barangize basubira mu bibogobogo bavuye mu bibogobogo okay reka ibyo tubireke sobanura icyo kintu nakubajije kubera ko ideology yawe iba iri gushigikira no guhembera ubwicanyi yanje iyo abantu bakumva uvuga uba uri inyuma ya Gisegeti na leta ye kandi tuzi ko yica inyuma ya Gisegeti ho ndahaba kuko ni perezida w'igihugu cyane nta wundi perezida mfite hano kuvuga ngo Gisegeti yakwica abantu atabica yo bica nta perezida ukiza wica abantu yakwica abaturage gute shi urabihakana ushingiye kuki ndabyemera nshingiye kuki nguhe fact umunsi bica abagore birundu hariya mu gishanga cya Minembwe bavuye mu makutano abasirikare ba leta none niyo Nigeria bishe ni nagasiko k'amabandi cyangwa ni leta ni abasirikare oya ndakubajije musubize mu ijambo rimwe ndagusubiza ni abasirikare ba leta leta irica itonde rero twabirangije kwanza witonde bashaka kunyemeza ibintu nje ndakwemeza oyaye sinabikwemeje wabivuze turaganira reka ko amubwira ngo umugabo umwe se ni abasirikare n'abare umugabo umwe akamanze nkubwira umugabo umwe umupfurero yacire abapfurero babiri imanza bagiranye ibibazo kujya abashefu bagize baciye imanza arababwira uwa mbere aravuze kuruvuze byagenze bitya warangize tesurarangije ati uba undi waba taravuga bavuga ngo ratsinze ariko wowe wasubije ariko nakindaje gusubizwa mu ngo ngukena oya nuko wambwiye ngo bari abasirikare bari aba leta nahise nuko nico banenge kukubwira ko byitwa bari abasirikare bari mu Minembwe iyo wumva ngo leta ngikorana ngo na mayimayi si bose urabona igihugu cyacu cangize ibibazo atari niyo baba batanga ababikora viongozi bikora biriya bintu byanga byakunda bizahana n'amategeko byari bamwe bari indani shinga none wowe ntiwifuza ko bazohanwa sinona byifuza kuko uzi impamvu kuko ntibizoshoboka ko bahanwa kubera bahana intambara zatangiye ryari bica abantu si bibiri intambara ya 2017 nta numwe urahana abandi barabikora barindirijwe iki bararinze se ngo barabanditse bume bazobajane bumye bamwe bari indane abandi ko barakora iki abandi nabo ko barakurikirana buriya gufata abasirikare sinzi gufata abasirikare ushaka gukora ubwicanyi hano ariko bagatwara kiyongozi akabizira kandi abasirikare benshi usanga bari aho babimera bari aho ngaho kuko bategetswe na kiyongozi reka tumuvuge bariya ngo ndagira ngo bari abayave n'abande benshi ntibari indani se bamaze kuvuga reka tumuvinge forward kuri ico ndumva utsimbaraye ariko ubohoke tuvugane kuko kundi uzuvuga ku maspace nico kimwe na hanyuma shi twage tugutegera ku maspace cyane urimo kubugamira uvuga leta ariko abantu bamwe bakibaza ati nashinga n'ibyo avuga nta nabizi hari ahantu hamwe twumva bakubaza k'imyaka ukadidimanga ukagaruka ngo mu bihumbi 2010 ngo na 2012 bakavuga ati urashinga ni afa kuno kubyitamo ntabyazi ati agenda bogama niyo mpamvu rero yagiye kita n'umuzarendo akaba ari inyuma ya ba mayimayi ibyo ukora urabizi ibyo wanarize urabizi birenze kwemera
ubizi uti ngaho bankutubwira niyihe mpamvu wowe wumva ko leta itica abantu uyu munsi turira tubwira amahanga ati leta yamaze abantu idatanga umutekano yaranyaze inka igatwika imihana tigarure n'amahoro muri ya mihana n'abagerageje kugira ngo bigwaneho leta ikabica ariko wowe ukaba uri inyuma yayo bitubwira cya mbere iriya leta irimo bene wacu kandi bariya bene wacu bayirimo njyewe simba atandukana bariya bari muri ho plateau bose mbafata nk'abavandimwe muri leta Kinshasa tubafite abayobozi bakora muri leta ya Kongo b'abanyamurenge benshi uhereye ku nzego za gisirikare inzego za gisivili kandi bari kwa ngazi za jyo i Bukavu nuko i Goma nuko i Uvira nuko none ukambwira ngo nange leta ngo uvuge ngo leta kiratwica i Bukavu hari amakanisa y'abanyamurenge baza basenga kimwe n'abandi basenga abana barasoma kimwe n'abandi bakongomani i Goma nuko i Kinshasa nuko i Lubumbashi nuko nje ndingira baje mu tuvugana babirubumbashi mbese bafite ideology kiza oya bakongomani bakunze igihugu bari mu gihugu cyabo baguma gushakisha amahoro nuko igihugu cobaho ariko rero ico mbaza ngo abantu ngo banyumva ngo nshingo ndi inyuma ya leta ngomba kwiba inyuma kuko umunsi umunyamurenge wese azova muri la leta bakaba ntamuyirimo wenda naje azovuga ati tashikara muje abandi ko bayirimo reka kubaza ikibazo ubu nyine baguhaye amahirwe ugahura n'umuntu ukomeye utanga amahoro muri Kongo niki woshinja leta ya Kongo niki umusaba ku banyamurenge umuntu wogira gute uhuye n'umuntu ukomeye ushobora gutanga amahoro mu gihugu niki womusaba ku banyamurenge by'umwihariko umusaba kudushaka kuduha amahoro gusa hari kindi bayabujijwe niki bayabujijwe n'intambara ziterwa ninde murengezi n'imitwe yitwaje intwaro za mayimayi za Red Tabara mayimayi ni yande mayimayi ni ya Kutumba mayimayi nyirayo ninde nyirayo ni satani nakubwira ngo ninde uyiha intwaro ninde uyishigikira intwaro z'inyeshamba amahara muri kiriya gihugu cya Kongo kubashije mayimayi oya simusi ntabwo ari gisegeti iyo atuma bitakwira kuja kubonana n'iriya mitwe akabaha intwaro akabaha ideology mugende mwica abanyamurenge yamutumye kugira gute kukica abanyamurenge giheke igihe cyose babaye igihe gisegeti yamwicaje aramubwira ngo genda ubwire bariya bica abanyamurenge ibyo bintu uvuga urabizi neza nta video wabonye ari Baraka n'ifizi agenda akangurira abamayimayi bahamagara ba Ebola iriya wayitiranyije ntabwo nayitiranyije siriya yagiye abahuza arabahuza niwe mukuru wabo cyangwa banza umenye icyatumye ajayo nico nakubwiye gano bariya bari barwanye bonyine basubiranyemo ku rugero kuko ari abana ba leta itonde nkubwire oya kangoye nk'urugero ku rugero ariko tibikabe n'urugero ndanze kuko nka twirwana nagumina bakarasana ku rugero ni nk'uko abagabo kwicara Kinshasa bari bati abana baramarana abana babo bakaderega umuntu urakoze cyane genda uhuze bari abantu babumwe je kira kintu bitakwiriye ko reba ababo n'abagabo baraturuta ibo kiriya kintu ni sawa nico yakoze rero bitakwira urakoze cyane none uraheraho kana kutari mayimayi jewe wewe none zo yuriye nuko kwitwa mayimayi kindi asasengura ibyo bavuze ubwabo babonye ushingiye ku magambo uvuze yonyine uravuze ngo leta yaricaye ibona abana babo bahaba ntabwo ari leta navuze bari abapfurero n'ababembe abaje kubahuza bari bavuye ni bitakwira niwe bitakwira ninde si leta nakora muri leta none leta niki leta s'ubutegetsi aho bugizwe nande sabategetsi nibyo bitakwira s'umutegetsi muri leta aho none si leta yaje kubahuza ariko ntabwo yaje mu rwego rwa leta yaje mu rwego rwa communauté yawe arinde afite irihe zina bamwitabye kubera iki si uko avuye muri leta none igihe Nyarugabo yagiye gusura impunzi yagiye muri leta kuri iriya raporo ntiyayikoze ntiyayitanze muri leta yagiye leta sitamwemerera itamuhaye uburenganzira reka mzemere ko ari leta yatumye bitakwira guhuza bariya bana yagize nabi guhuza abamayimayi kugira ngo bakomeze umugambi wabo kwitwica oya baza
bamarana baza iyo bamara ariko ntiyababwiye leta irabashinzwe ishinzwe imitwe yitwaza ibyo ni ibyabo bo ibyo ni ibyabo nyamara shinga mukaza muja muzo mudashobora kudefanda oya ni wowe bizanye kandi ngusubije jewe uko nabibonye kandi niko mbitekereza kandi wabisubizanyije amarangamutima wishimye ko leta yagize neza kugira ngo bamaye navuze bitakwira sinavuze leta bitakwira niwe leta oya bitakwira ntabwo ari leta hari ibintu bitakwira urakana he leta aramwizeye ikamuha ubuyobozi aramwizeye ikamuha ubuyobozi umuyobozi naguhaye urugero nakubwiye ngo se abana barasanye abanyamurenge bakaja kubahuza coba ari ikibazo itonde uremera ko bitakwira ari umuyobozi nk'umuyobozi nyine okay tushobora kuvuga ngo si leta none se umuntu wese ukoze amakosa bitakwira si leta oya amakosa yakoze hari amakosa mufishe nigeze none si uhaye uvuga oya bazo tugende gaho bitakwira ni leta ni umukozi wa leta bitakwira ni leta ni umukozi wa leta ni umukozi wa leta yagiye guhuza abamayimayi ko baba bamarana nk'abakongomani itonde leta ihangayikishijwe n'uko bamayimayi basubiranyemo umuntu wese usubiranyemo leta igomba kureba ukuntu ibahuza ikamara ayo makimbirane none ishobora kubamarira amakimbirane yamara ntibentegere ngo baje muri leta ikabakomeza ikabagumisha kuwuhe mugambi nico nakubwiye sinzi ko nakivuze nakubwira ko Perezida Kisegeti yahamagariye abakongomani bose kuva mu ishamba bakihuriza ku murongo wa Zarendo bagamufasha kurwanya intambara y'igihugu cyatewe urumva ubu umuntu wese nawe nyine cyangwa jewe uhagurutse niri atwirwana n'ucangumina ubu nyine bagiye bakaja muri Wazarendo bo bakomera ese kubera iki wari umutwe urwanya leta cyangwa wigometse kuri leta iwe ntawutere ariko yamara haza undi kubera ko ari uw'abatutsi akaja kubatora aho ngaho ntibari hariya kubera ko aho ntibari hariya kubera ko ari reserve za leta umutwe w'abatutsi ni uwo ushaka kuvuga umutwe w'abatutsi tawuze w'abatutsi wowe uri umuke tumunyamurenge ntabwo uri umututsi ndi umunyamurenge hajya wavuze wowe uri umuzarendo reka mbe nkwegetse ndi umunyamurenge w'umuzarendo w'umukongomani umutwe urwanya leta mu karengane k'abatutsi bo muri Kongo witwa AFC sorry ariyo Alliance Fleuve Congo kubera ko niyo mutwe w'abatutsi mbese nanga n'umututsi inde Nanga Colonel Nanga wigajemo abatutsi Colonel Nanga ni umunyamoko wabonye n'undi mu itonde n'umukongomani wabonye akarengane gakorerwa abatutsi n'abandi bose AFC risobanura ngo ni umutwe wiganjemo abatutsi izina ryabo risobanuye iki rifite icyo risobanuye ariko abahagurutse kurwanya leta nuko yari irimo irica cyane abo mu bwoko bw'abatutsi nawe urimo ariko niwo wayisapotinga uri inyuma yayo kuvuga ngo uri umuzarendo ese aba bantu b'abazarendo kubera ko leta yagiye ikabatora ndakubazaga nk'umuzarendo kubera ko yagiye kubatora itari yarabagwanyije ariko amara gutegwa muri noro ikagenda ikabanegosya bakaza si force yabo yari reserve uremera ko bari abazarendo aribo bari inka z'abanyamurenge bari ya leta ikoresha bari abamayimayi kubera amazina yabagiyeyo kubera ko ibindi ubizi ariko twagerageza ngo we oya simba nawe reka ndabona wacecetse ndagutegeye guhera emotional ndagutegeye izo habwa gusa biraza kutugora kumvikana kuri ico kintu kandi jewe nkunda jewe aringa umuntu agera kuri kamera akavuga ngo nimvuga kano kantu ngo abantu ndera amabuye jewe nivyo narabirenze nta kibazo nta gutera amabuye niba yagutera uzobibakisha inzu urumva Wazarendo abantu benshi wenda ntibazabisobanukirwa icyo ari cyo Wazarendo ni iki dore ko uri umwe muri bo ndi patriote kabisa kandi kakazina ngakunda kubi urabona nokuraho iri ryashinga ngasigara mu Muzarendo mbese wagezaho uhinduka wese uhinduka Muzarendo wese mwe mwese kwica abanyamurenge je ndabwo ndi Muzarendo wo kwicana ndi Muzarendo ukunda igihugu gusa canje ukunda igihugu ushaka kukivuga neza ushaka kukidefanda mu gihe cyatewe n'ikindi gihugu nka kuriya cyatewe na leta y'u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo ushingira uvuga ko leta y'u Rwanda niko biri Colonel Nanga avuye mu Rwanda perezida w'igihugu yarabivuze perezida w'igihugu yarabivuze yavuze ko yatewe yaravuze ndakubashije Colonel Nanga na Makenga n'abanyarwanda bakoreshwa nabo wowe ukoreshwa nande na Kisegeti
none hagati yawe na Colonel Nanga ninde mwazi w'abanyamurenge? ntawe sindi umwanzi w'abanyamurenge. Colonel Nanga si umwanzi w'abanyamurenge. Reka nkubaze niki kintu gihangayikishije abanyamurenge niba ukunda abanyamurenge wakunda uri umuntu uzarenda Red Tabara. niki gihangayikishije Red Tabara na Mai Mai. Red Tabara igeze itwika imihana imurenge cyangwa ni leta Ega kunza muri sukari. Gushaka kuza muri sukari. ukubwira isukari Reko. Okay, tugaruke mu kiganiro cyacu cyo naguhamagariye ndumva Shinga tugize iminsi twumva uja ku maspesi ukakangurira abantu kwiyarinya cyangwa se kuja inyuma ya gisegeti ndetse n'abazarendo. Urabona ntagaruka bizakubwiraho kubera yuko usanga umugambanyi w'ubwoko mu magambo yawe uvuga. Ese ingaruka ziba ku muntu wagambaniye ubwoko nizi? Nabanza usubiza icyo nkubajije. Oyaye kuko sinzi amenya kugambanira ubwoko icyo bivuga. Ni ukubutuka ukabusebya ukabwandagaza ndetse ubwoko bwawe ukifatanya n'abo bazarendo cyangwa batwica kuzamura ijwi, wakoresha amajambo, wakoresha intwaro ugafata ukica, byose tubifata kimwe. Ubona bitazokugiraho ingaruka amagambo uvuga uhakana ko leta irimo kwica abanyamurenge umunsi ku munsi? Nta ngaruka zongera kuko uri protege n'ubutegetsi bwa Kongo. None kirere ndimo. Wishimira bingana gute kubona bene wanyu bicwa na leta? Ntabwo binshimisha kandi ntabwo nemera ko bicwa na leta. Bicwa nande? Bicwa na Mai Mai na Red Tabara. Kubera ko batarindwa na leta kandi leta inegosiya nabo mu isi niko biza bigenda. Tuzona muri wamara ugashigikira. Uzona no muri iki gihugu ko abantu bapfa. Noneho biragushimishije ko leta isapotinga abo batwica. Oya. None kubera kuri inyuma ya leta. Ntabwo biri kuvuga. Leta ni yacu nta none se ndareka kuvugira leta yaratewe. None iyo leta ihinduka ikakwica uyikubitira amaboko. Ntabwo nje leta yanyishe. Iyo yica mwene wanyu. Rero wewe uri umuzarendo. Abanyamurenge bishwe na Mai Mai na Red Tabara. Uyitumwe nande? Batumwe nande? Batumwe na Red Tabara ngira ngo yarase coup d'etat i Burundi. Noneho yambuka. Oya ndakubashije. Icyo gashaka kubisa icyo ngiye bayitumye. Okay. None bamaze kwambuka mu Rwanda ibyo ngira ngo urabizi. Ari niba utabizi uzogende uzoze ngutumire ukoresha. Wowe ko turaganira n'ubundi bibwira. N'abandi batabizi. Twabisobanuye kenshi. Naha turabisubiramo nta kibazo kirimo. Red Tabara imaze kugera mu Rwanda. Mu Rwanda? Yahungiye mu Rwanda irase coup d'etat i Burundi. Yahungiye mu Rwanda bayidesarme imbunde. Nta murebere wemere kwijana imbunde mu kindi gihugu. Niyo ukigiye bamutegutse binjiye mu Rwanda nabonye ko babakuyeho imbunde niko biza bigenda. Bamaze kugera mu Rwanda ibyo babatrenize byose niho bahuriye na ba Mai Mai Kutumba bari bose ari uzahumva. Ira nani FPR bahereza amabwiriza aho bakoreye amakosi n'izagako yo kwica abanyamurenge no kubasambura no kubatwikira. Sinzi kibazo FPR igira uri abutegetsi bw'u Rwanda. Uri abantu benshi kikiganiro cyawe umeze neza ahubwo niwe utameze neza kuko kuracamo ikiganiro komeza ndagutegera ndi kugutegera uri abutegetsi bwa Perezida Kagame bwagambiriye kutwica kuva kera. Ntureba ziranka z'abanyamurenge zanyazwe zose iriya mihana ya usubiza ikibazo itonde nico dufite umwanya muto no ndakagera kuri point wambaje ngo se ngo ni yande ngire Tabara ni yande Mama ni yande nindi wituma kwica abanyamurenge nico nshoreye. Nukuvuga ngo iziranka zanyazwe mu mibunda ari amazu yahiye mu mibunda hari hose habaye bira bibazo. Uriya ni umugambi wari umaze igihe wabandi wa leta y'u Rwanda gute uzobaze mu mateka bari abasirikare barimo ba leta gakunzi. Oya reka kushira subiza ikibazo nakubashije nakubashije no leta y'u Rwanda imaze kuzibukira Red Tabara na Mai Mai kindi huta kugira ngo umve neza barabatuma kuza kugira gute gusenyera abanyamurenge kurumva. Barazamuka baratera Red Tabara leta yari ihari ico gihe leta yari ihari yari ya Kabila
irabemerera bakingurira sinzi uko ubyemera ko yari iya Kabila ndikukubaza urabyemera ni amakuru wawe umbwira okay uzi impamvu nkubwiye ngo ni iya Kabila nuko muza muvuga ngo Kisegeti karica abantu bande bande bazavuga wewe usiko wazuvuga ibintu okay urumva noneho bibiri Kabila arakingura avuga ngo ni muze mutumwe na leta y'u Rwanda ndabakingure mwishire ashobora kuba bataraciye ku mupaka bashobora kuba baciye na leta ico nico ntasobanura ubunyine conzi nuko binjiye bavuye mu Rwanda aho baciye simpazi niba ari njiya za Panyama hanyuma mbwira ngo bamare kwikushika baratera abanyamurenge barasambura baranyaga barica bagira gute kurumva ariko ico gihe Imana iradufasha abana bari iwacu bigerageza kwirwanaho ibintu birahagarara ntambara isa n'ihagaze nubwo abagiye bagira ibitero gutya buke ariko ubu ngubu uko bimeze kose rero iriya leta itabara na mayimayi ni bya Perezida Kagame bwite niwe watraininze bari abantu niwe wobohereje kuza kutwica ariko bangatangana nuko abanyamurenge bavuga ngo Kisegeti yabisanze izo bintu ubifite gihamya neza cyane hanyuma aho Kisegeti aziye mukuru wawe mbese Kisegeti rero aje yasanze intambara itonde gato abirukana he abirukana nico kihari Kisegeti yaragiye kuva amaze gushika Kisegeti ubu ngubu uzorebe mu Minembwe uzorebe bijya biyongozi zose zagiraga gutya bigafata imbunda zikajana muri za mayimayi barimo bayave barimo nabandi bari ya bose bari ndani barafunzwe kubera iki nico kintu je mvuga Kisegeti yakoze kuko iyo ufashe kiyongozi ukamurekera uyivuga ngo mayimayi ngo zihabwa intwaro gishwa na biriya biyongozi biye biri hariya rero bamaze gukora iperereza bakareba bagiye bakura biriya biyongozi hariya ubu nyine ubuzobaza makuru mu Minembwe ukuntu FARDC banye n'abaturage wigeze umva ko Kisegeti avuga ngo nta ntambara iri muri ho plata ahubwo ni imirima n'abantu uzaho rya jambo ryavuye ndakubaza iryo jambo wigeze uzumvaho ndari gusobanurira neza iyo uritekerejeho niba utekereza ufite ubwenge butekereza bivuze iki uzaho ryavuye ndakubashije iryo jambo rivuze kugira ngo urimbaze uzaho ryavuye uzo warivuze ndakubashije ngo Kisegeti avuga ijambo uko nkubwiye aho ryavuye n'uwarivuze avuga rya jambo ngo nta ntambara ziri muri ho plateau ni inka n'imirima abantu bari gufa utekereza ko yabivugiye iki kandi abantu bari nico gahaje ko gusubiza yasubiza yaravuze no kuvuga ngo Kisegeti amaze kumenya ko intambara yabaye kurumva bamaze kumuha raporo ko bamaze nyine yatumye intumwa ye kuranyumva ija guhura n'abanyamurenge n'ababembe n'abapfuyero n'abanyindo bahuriye za Bukavu ngo amare guhura ya ntumwa ya Perezida yamubaza ibaza abaturage Perezida yantumye mumbwire impamvu y'ira ntambara iri hariya kuri unyumva neza abantu banyumve kino kintu mumbwire ikintu mupfa impamvu y'ira ntambara iri hariya muri la misozi abaturage bonyine barimo abanyamurenge barimo abapfurero barimo abanyindo babwira intumwa aramubwira ngo ico dupfa ni donc ni mibanire yacu ubuhinzi ubworozi biriya bintu nyine kuri yabivuze nyine nibo babimubwiye babibwira intumwa none intumwa iragenda ibwira Perezida ivuga ati bari abantu wantumyeho dore uko bansubije nuko ico bapfa niki Kisegeti gabisobanura kuri kuko byari byiviriye ku madelegation yoherejwe nayo moko kuja gusobanura kira kibazo cy'ira ntambara ariko naho byaturutse nkuko ko byagenze nuko bifashe oya niko byavuzwe none sindabifata none namafa gutekereza ibindi jewe ibyo jewe ndandibuka nigeze kugira n'ikiganiro tura abantu atwara abantu nka 200 umuntu wazitubwira yari muri Yonani yari muri iyo delegation aha twibaza ko kiriya kibazo cy'iriya ntambara Perezida yavuze ko ari abahinzi n'aborozi hatujya kiriya jambo gajya Perezida azavuga muzamwumva nitwe twarivuze icyo tukivuyeho ufite uko wabisobanuye ufite uko nabikubajije nubwo ntanyuzwe hanyuma bitakwira kuri wewe niki ni umwanzi w'ubwoko kubera iki kandi ari umutegetsi wa leta agira amagambo ahembera amacakubiri y'urwango ko ari mukuru w'abazarendo kandi nawe ukaba uri umuzarendo kubera iki wanga sunguje jewe umuzarendo uko mubitekereza si wendi umuzarendo wese ni mayimayi ariko mayimayi bose ni abazarendo so ni ibyabo ushobora kwitwa Gaston ni wowe muntu witwa Gaston wenyine muri se
ubyitwa nk'izina cyangwa ubyitwa kubera yuko ufitanye nawe jewe nzita nk'izina ryanje ni izina wazalendo iri zina ni ndimara kirekire gitwa kubera ko wiyise muzalendo ntabwo kazina nkunda nise none ukwere kwise Gaston ntabwo nemeza ko izina rya uri shinga Alex hajya shinga Alex iryo rya patriot cyangwa muzalendo urifashe nyuma yaho utangiye kwihusisha n'ubutegetsi bwa gisegeti buri kutumara kandi bakana yuko nta bantu leta iri kwica ushingira kuki kandi buri munsi bica abantu bakana amafunga babavanguye uko basa nuko bare ushingira kuki kugira gute nshingira kugira gute wifatanya na leta twica ntabwo nifatanya na leta kubica wifatanya na kuko amagambo uvuga uri gushigikira leta ndetse ntabwo ndore utukana bigwana ntabwo noreka gushigikira leta tibishoboka nkiri bese wewe twemera bigwana inde ntabwo wemera twigwane ntayemera kubeka ntayemera sabana bacu none twigwaneho reka kubaza twigwaneho none se twirwaneho nibikoza amakosa sino mvuza amakosa ikora bivuga ko yagira ku makosa hari amakosa ifite kwigwana niyo ya mbere niyo ya mbere kugira amakosa aya turimo kwica abantu twigwaneho yamaze abantu kandi iri kwigwana yamaze abantu nibona se barasigwa mu mazuni ba ariko ntagitangaje kuko tuhunge kico kintu oya yishende nakubwira nishende nakubwira yate mwira umuhana twigwana yari yate ndakubwira abantu mbwira ndakubwira abantu bande yishe bande chef se batutishwe nabande ubifite gihamya gikomeye yishwe nande uzi ko ari wacu umuhanda yishwe nande yishwe n'abasirikare b'amakanika urabazi neza cyane warababonye nzo nkurangire icano nabisobanuyeho mvuga n'amazina yabo na banyina na base n'inyara yabo uwo duha proof cyaho ndika ndaza kukohereza ikiganiro canjaho sinaje nabitegura ushobora kuganira ukabesha ntabwo tukuzi jewe ntabwo ntambesha mvuga ukuri ntabwo mbesha umugabo nkaje ko nako nobesha kuvuga ngo uvuga ukuri kandi hariho twumva unanirwa no kuvuga n'imyaka nani kuvuga imyaka hano twuje kuri space birakunanira kabisa abandi bakubajije imyaka uvuga ko ari mu 2022 gutyo ibintu usubira bivuga ko ibyo uvuga utabihagaze ntakibazo kuko nawe ubimenya tubantumiye mu kiganiro cyawe impamvu nagutumiye ni ukugira ngo kubaze kuri ibyo bibazo abantu bakora nibyo bampansoba nuskene ngusobanura ibyo ushaka oya singene ngusobanura ibyo ushaka ugomba kunyugwa n'ibyo ngusobanurira bitakunyugwaga nuko tukakubatiza mubaza rendo neza ikiganiro rero turi kumwe n'umutumirwa shinga nababwiye mwibaza ibintu byinshi bimwe twaba tugenda tubimubaza mu bishe ko yavuze ko ari umuzarendo kandi atemera kwigwanaho kuko yavuze ko twigwaneho iyicana ukibaza utese we na mayimayi mufite akahe gafana narako mufite irihe sana tanarimo none se kuri imvugo zawe n'ibyo uvuga bisa nkaho muhujije ideology ura no kumva gusa uko mushaka ariko siko biki jewe nakuri ngo twirwaneho nani ntange no kwikubwira bambwira ngo navuye ngo twirwaneho sinyanga ariko ari byikora ntemera birazo kwica abantu nizo mubwiye niko ushimira twirwaneho abashimira ko bagumye wabo bakarwana ku bavyeyi ariko nzo nakubwiye ngo ariko bakoze iyo leta ibateye ufana iyo leta twirwaneho leta se ari yayitera zabarwana leta ntabwo ihiga twirwanaho ntabwo izitera ntambara twirwanaho nande iza yigwanaho sirwana mayimayi na leta bara mayimayi ni yande niya Kagame mayimayi siyo nakubwiye ko yayitraininze gako sinumva natangiye kubwira tutashatse kubyumva oya buretse mira wabivuze sinshaka kubisubiramo iyo bitakwira aza akaja guhamagara aba mayimayi kandi twabivuze hajya cyane mu kiganiro hariya wumva atari leta ariyo nyine yagize bitakwira leta izigahamagara mayimayi ikayicaza ikayiha amabwiriza ikayiha intwaro igasubira ikongera igasubira mu gihuru leta igasubira Kinshasa byose byabaye he uba muri politiki itonde wambye ngo umusesenguzi usesengura politiki y'iwacu neza uko nshoboye ukabifata uko ushoboye nta munsi wabonye bitakwira aja mu Rusenda akaja Baraka akaja Fizi akaja n'Ibuvira kugira gute yahamagaye iriya mitwe baraba imitwe y'abamayi bigize gire gute
ndakubaza banza ureke icyo yaje kugira ntabwo wabonye ayihamagara vuba mu minsi yashize yarayihamagaye none kubera ko wawe simpamenye kuyihamagara baza bavuga ngo uwirengagiza icyazi ngo azabaza ngo se banza bizakoreye zasaga gute banza ugende urabyemera ko yabahamagaye narabibonye urabyemera ko yabahamagaye narabibonye warabibonye noneho uremera ko mayimayi ari iya leta ari umwana wa leta sindamenya icyo ushaka gusobanuraho oya nicyo ngicyo ndakubaza simpa nsobanura nibwo bwa mbere ubonye leta reka naje nje kuri leta banza witonde nibwo bwa mbere ejo wakubaza uremera ko mayimayi ari umwana wa leta umwana wa leta ninde utari umwana wa leta muri Kongo oya umukongomani wese ni umwana wa leta subiza icyo mbaye kubaza nagusubije ntusubize ngo muri rusange nakubaje specifiquement uremera ko mayimayi ari umwana wa leta leta igira abana babiri sinakubashije umubare w'abana leta ifite none umwana uremera ko mayimayi ari umwana wa leta ni kimwe nuko twirwana ari umwana wa leta ninde kwaje twirwane subiza uremera ko mayimayi ari umwana wa leta umukongomani wese n'umwana we no sinakubajije abakongomani wese mayimayi ni iki njyewe nakubajije umukongomani sinakubajije ngo mayimayi ni iki igihe nabikubajije wabisobanura ndakubaza kucyo wabona ngo mbiri uvuga ngo yes or not mayimayi ni umwana wa leta umukongomani wese n'umwana wa leta kandi unyugwe nuko mpaye ngusubiza okay niko abadukurikiye rero murabona ko ho agerageje atahasubiza izo mpaye nkubaza ariko kandi ntiworeka kuvugira basoboje kuko wavuze ko uri umuzalendo uremera ko noneho nkubaza uremera ko mayimayi ari wazalendo bose ntabwo ari abazalendo uremera ko mayimayi ari wazalendo bose ntabwo ari abazalendo ni bandi batari wazalendo bariya nakubwiye kinditiranya na nshaka twagize mbere kagira ngo twabivuzeho so ni uremera ko mayimayi ari wazalendo reka mbanze nkubwire wazalendo ndakubaza kubera ko wanga ni kurambaza ibibazo singusubiza guko ushaka hoya subiza yego cyangwa hoya usubize mu kimwe muri ibyo none se utasubiza yego cyangwa hoya ubwo turabati nta muntu twoganiza umuntu ngo vuga ngo hagasi mu ruko hoya subizaga basi mu ruko ko turaganira imbangu gutegeka ko usubiza ariko kubera ko imbangu bazi kibazo nico kurambaza ibintu bimwe bidasobanutse kukubaza ngo uremera ko kuko wavuze ngo uri umupatriote kandi wavuze ngo urasesenga wabaza gutyo icyo mbaye kubaza gato icyo mbaye kubaza kidasobanutse ni iki abantu bazagira comment uremera ko mayimayi ari wazalendo ico kibazo wabaza wazakibaza umuntu uri mu rukiko oya uhaye uburana cyangwa bakubwira ngo uremera ko kino kintu wagikoze uremera ko kino ariko ko turasesengura niba umbaje gutyo wese wazalendo reka none nkubaza mayimayi ni wazalendo umusesenguzi mayimayi ni wazalendo nitwa kinda ngusubize gantu kanyemwe nanje kubwira kugira ngo mbaze wazalendo uzi wazalendo icyo arico sinkeneye kubamenya bazusubize numara ndabona sino gusubizaga kuko kurabaza ikibazo utoshobora kubuza kubera ko indakize kubera ko imbazi mbakubwiye tubishoboka kubera ko itandukanyije wazalendo na mayimayi mayimayi ese mayimayi ni wazalendo ntabwo mayimayi bose ari wazalendo ni bande batari wazalendo ni bariya bari mu ishamba bariya bakiya bica abaturage tubona ko usubije ubundi wangorera giki bariya bari mu ishamba uremera ko ari abana ba leta baza bavugana na leta ikazi kabategeka mukore gutya mugire gutya oya sinemera wabonye niho nakubaje wabonye aho bitakwira yabahamagaje bakaza uzi impamvu yabahamagaje maze usubize turaje kandi nakubwiye ngo narayibonye aho none bitakwira si leta ahubwo naje nakubwiye ngo se uzi impamvu yagiye kubavugisha ntuzi ko bari abana bari barwanye bari abangoma nzito bari abana bakuru bawe wewe ntuwo bita abana tuvuze ngo se ngundemera ko ari abana ni abana ba leta nani icyo nakubaje nase sinavuze ko ari abana naje navuze ko ari abana bangoma nzito babita shinga ahubwo reka none se kubita abana ni hanyuma nta kibazo n'abana biriya bigabo n'abana muvukana reka mzita biriya bigabo kugira ngo bitakwira iyo bahamagaza avuye muri leta iyo afite izina rya leta atumwe na leta akabaha amabwiriza akabategeka bari basubiranyemo bonyine noneho bitakwira aje kubahuza bariya n'abafurero n'ababembe nibo abasaza abo baricaye ngira ngo baranabibonye video yabo baravuga ati se abana bacu bamaranye no
uvyo ni ivyabo cye ntaco bimbwiye ko sindi umufurero sindi umubembe sindi umuki kandi uri muzarendo sindi umunyamurenge kandi uri w'umuzarendo muzarendo ndi umunyamurenge w'umuzarendo ndi umupatriote oya reka kubishira mu cyongereza no ni umuzarendo w'umunyamurenge bagenzi bawe b'abazarendo bande bagenzi b'abazarendo baba ba mayimayi mama iyo nta mayimayi ntabwo ari bazarendo ni bande wazarendo ni wazarendo ntabwo bazarendo ari ba mayimayi oya shi ntugire ndanze mugani mu kirundi Ushaka vuge fact biriho ntabwo uzi ko ba mayimayi ari bazarendo wazarendo ni wazarendo mayimayi ni mayimayi ntaho bihuriye iyo ugiye kwitwa umuzarendo uva mu kimayimayi ukaja mu wazarendo ugafatikanya n'abandi kurwanya igihugu kurwanya abarwanya igihugu okay niki cyari cyajanye bitakwira guhura n'abariya bakuru banyu babazarendo bariya bakuru banyu reka tugende ndekireke oya sinkireka kuko bande bakuru banje barabazarendo Ebuera azavuga ko ari muzarendo nakubwiye makana kazavuga kuriya ni ukubesha ntabwo ari abazarendo kubera iki no nivyo bigira ngo muzarendo kabyemera kubera iki nushaka nawe ntubyemere ikibazo okay ni tubwire jewe ugomba jewe makana kiyisha abantu yakutumba yisha abantu uriya ariko nabazarendo aya kitwara ntabwo ari abazarendo kandi bavyivuga umunsi bazava hariya mu kandi bavyivuga bakagenda bakita impamagazi ya leta yababwiye ngo muviyo muze mu wabazarendo uzazarendo ni ikintu gikomeye nabo barakomeye bande bakomeye bariya bari amayimayi bakomejwe n'iki bakomejwe namwe natwe bande nkebwe leta bariya n'abantu batoya umunsi leta ni ukukandagira igahufuka kandi bahamagara bariya ni abanyagihugu n'abari abanyamurenge twese bariya turi hariya twese nubwo twahuye n'ibibazo tugahura n'iziriya ntambara Kagame yaduteje biriya byose bizoshira maze tubane mu mahoro twese tubabazarendo dukunda igihugu ari umusirikare uvuze Kagame ari umusirikare w'u Rwanda ari wabona urenga iraruguru n'ubu duhanga twabo turashimitse kubera ko leta itabarasa tarasa bande tarasa abanyarwanda uvuga ngo imihanda yabo irashimitse ubifitiye ukuri none bari amakanika none iyo tubona abasirikare ba leta ba FARDC barasa abagore bira Red Tabara na buretse bafite abagore bafite amabere abagore babavye ikabarasa wamara ugahakana umaruka byitirira Kagame ubutekereza ko uri kubwira abantu bibifu cyangwe ufite amatwi arumva utayafite ukamurekera umusigaho niba udafite amatwi ubwo ntutayafite amaso yo kubona ari umuntu kwepa akavuga ibintu akabivuga uko bitari uko ari wewe kandi ngo afate ko leta FARDC ngo abatutsi uretse ikibazo cy'abatutsi itonde uretse ikibazo cy'abatutsi uremera ko leta irasaba reka tuze kugera ku musozo she uremera ko leta ya Kongo irasaba abantu b'abanyamurenge n'abatutsi ikabisha n'abatutsi uretse ntabwo leta ya Kongo irasaba abantu ntibibaho abagore bapfuye mu minembwe barishe abagore nabikubwiye ndakubwira ngo barashwe na bamwe mu basirikare ba FARDC ariko badatumwa FARDC ni yandi ni ya Kagame umusirikare FARDC ni ya Kagame bari FARDC ni ya Kagame FARDC ntiyakisegete none ko ariyo yisha abantu nakubwiye ngo na makosa yakozwe namwe mu basirikare kandi ko bazobizira bazanabifumwe bari indani barafunzwe ariko ntabwo ari leta yatumye abantu ngo mugende mwica abantu nta tangazo rya leta nje nigeze mbona kandi wibuka ko nakubwiye ko abantu bapfuye 2017 hari ku ngoma ya Kabila reka tugane ni wapanze bura bwicanye na mugenzi we reka tugane ku musozo nishimiye ko guhostinga ariko nubwo wagiye ukwepa ibibazo bimwe reka nkubaze ikibazo dusoza iki kiganiro kandi mushimira at least waje uravuga abantu bazagukurikirana kumva hari byinshi bari bafite amatsiko twari tuzi ko mbese ndavugira audience ko ushobora kuba uri umuzarendo ubifitiye ifyeri uzigamba none abantu mumenye Shinga wari we hanyuma rero Shinga abantu benshi bakunda kuvuga ko iyo uganira uba udahagaze ku bintu mu buryo bw'ukuri ndetse politike uvuga itabihuye n'ibiri kuri tere ubiterwa n'iki kugira ngo ukomeze ibyo abandi biz'ubwoko bwamagana we ukabishigikira ninde uzuvuga gutyo navuze ko ari community yose niko bagutumye oya ntibantumye ko ndababariza nk'umunyamakuru niko baza iyo ureba comment yowe n'umuntu akavuga Shinga ahita akubwira turiya we umva ibyo yavuze kandi naje ndumwe muri community naje nabikubwira no ku giti cyanje cyangwa nka radio
iyo twumva ibyo wanariza ntabwo naje kugushinja sindi urukiko ariko ndabariza benshi kubera iki wewe uko kominote ibona ubutegetsi butwicaye ukagenda usa nk'ubwisha inyuma aho saa maco yenda muba muri gushaka kuri bariya bari konka rirabera irya gisegete se maco yenda abaho usikunda bavuga ngo gisete ngo rifaranga akezozimpa maze takuntu wowe umuzarende ngo tube uri kuzi okay urakoze cyane Gaston ushimire ibyo bibazo ndumva sinobisubiza ari bimwe cyo tosubiza nta kuri mwe kuko sindo umutima wanje uzunyemeza ko nkunda igihugu canje kandi nkunda n'ubwoko bwacu gusa uko nteye imitekerereze yanje sinzi kuvuga ikintu ko kitari kubera kuko nzani nicara nkaba mu ubwoko bwacu hari politike bufite dushaka kuba tugenderaho wenda nagiye inyuma yayo ariko nabireba ngasanga ntayo uri mukuri sinovuga ko n'ibitekerezo byanje ushaka kuba rimwe ari ukuri cyangwa atari ukuri ariko niko ibitekerezo byanje bimbwira okay urakoze Shinga niki utinya mu buzima bwawe jewe ntinya seka ntacu nta kintu utinya jewe ntinya icyaha utinya icyaha niki worara utabonye ukarara ubabaye usubiramo numve neza niki worara utabonye ukababara nawe icyo nari ngiye kuvuga cobaza koza n'ibibazo oya kivuge nta bibazo kivuge ni mukanje urakoze cyane hanyuma shi akandi kabazo n'utubazo tw'amatsiko urakoze cyane kuba honest hanyuma rero mu buzima bwawe ni kuzutekereza ukumva uraregereza ukumva iki kintu yo ngikora ukumva ubuzima bwawe uricujije coza ntekereza wowe warakozeho shita cyangwa icyo noba narakoze wararegerese utakoze cyangwa wakoze ukavuga ati iki kintu nza kwikora mu buzima pora nicuza cyangwa iki kintu nakoze mu buzima pora nicuza icyo nza ntekereza noba narakoze reka cyo mvuga nicuza nuko no kwihe byantwaye ibibazo bikaba iwacu simpagane n'abandi kuba twoke mu bibazo byabaye iwacu ugahagarara mu mwanya w'abazarenda mu mwanya w'abanyamurenge nyine wo kurwanya mayimayi kurwanya abanyamurenge hanyuma icyanyuma ubu nyine umuntu aguhaye amahitamo n'ubushobozi niki wokorera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nabushakira amahoro none kubera ko ubuza amahoro mu byo uvuga ndi kubariza benshi oya simbuza amahoro kuriya ni ukutumva neza ariko kuriya nzamushakira amahoro sawa urakoze cyane kandi ndagushimiye kutwitaba kuri Turino rero ni ikinyamakuru kizoza kibazanira ukuri kw'abantu nkabazanira abantu abo ari bo bose mwifuza kumva mwage mwumva hatandukanye aboroheje n'abakomeye rero tukaba ducumbikiye ikiganiro cyacu hano nugira ico ushaka kubaza uzatwandikire muri comment hanyuma rero tubibutse gukanda kuri subscribe comment ikiganiro uzagisharinge kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa no kumva gutukana mwibuke ko atari umuco mwiza turimfura rero Turino ciao murakoze turagushimiye mutumira asante sana urakoze Mungu akubariki sana asante